الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga loksami, mga pagaryami, makadiderpas isagyang kay kalilimud tanoy manto amapya kapita-pita, balasang kanu Allah Ta'ala isagyang kay kiader payo sang kay seminar tanoy manto, ipagunatan no ang kotwa panalamatan no si sagyang kay tutandingan sa giyang kaya seminar tanoy manto lagi dagyang kaya mga ulama tano ay amala nagyang koto alok tano kapapantagan na mayor si sagyang kaya pikong pangninta si ku Allah pakam berakat ng Allah giyang kaya panaguntaman yan si sagyang kaya kapkede nun lagi day mga kalilimod sabab san na di tanu pakalilipatan ay manto na si tanu madidalam si isang kay Syahrul Ramadan al-Mubarak. Si tanu madidalam si sagyang kaya bulan Ramadan na ayadin akinanglan si kupitang gisan rekitano. Nagyang kotoa kapakang bugu-bugunian sa mga galbok mga pipya. Ipasaka sa kaunian si sagyang kaya bulan Ramadan. O pamakakatanu di tanu di na upamakabatanu din na panggdagda. Nagyang kaya kini sampai tanu sang kaya bulan Ramadan. Na did na ipagunan amala alimu ay nibgir kita nu Allah Ta'ala. Sabab sagyang kaya bulan Ramadan na madidal mo ng koto apiti barangan ang mga pipya. Sabab ko sakitanu na piyakalbitanu Allah Ta'ala ang mga pagtaw. Ang mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naluin niya na sa Quran at tigina kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Niya baloy kanwa tigu Allah apirmiru wa pagtaw, pirmiru wa ummat. Apya kasimbu ang sisagyang kotwa mga manusia ay pesubuyo ang kotwa mapya na ipsupariyo ang kotwa marata na paparatian niyo sa Allah. Yato kawan tanwa sakit tanwa mga Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas tanuida unanian apirmiru wa pagtaw na sabab sang kutwa kia baluyan yan kita no apirmiru wa pagtaw na singgoyan tanunian sa ulan-ulan na ayad na pinilian ay ni senggin yan kita no ulan-ulan na sumambuso pirmiru si kumanga ulan-ulan. Yang kaya bulan Ramadan na para ini si sagyang kaya mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya kinanglan sir kitanu na so ayamanan yan na mga galibak tanu na takapan tanu si sagyang kaya bulan Ramadan di din matag may po sagyang kaya Ramadan taman sa ditan ron karilaan wallah. Gitu ba kabasa korona yang kaya kapender payo sang kaya kalilimod na kanaubay ni ilang si kumanga orasyo ayamatan nagiya ki ibulawan si kumanga orasyo. Apia pa na may ito akap kilayatan ron ubid na si sa pangilaylayan wallah na tantuin niya mapanad si sa pangilaylayan wallah. Bituan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sa rawdatun min riyadil jannah. Pada isang kutwa mga lama-lamaw surga agyang kaya derpadirun di sinana din swagama. Nasaan sa tawa kabayayan ang makaranis isang kutwa surga
na napender pasi ko lagi dai mga kalilimut. Ugi digyang kaya keder patanusina tatanu dan tanu ayak kia sungat tanu saya napakata di mentanu sa mga ginawa tanu. Pagganit tanu sa ilmu. Kaginan ikakiparuliat tanu sa isagyang kuto abalas sa makapupunsi ko Allah. Abaluit tanu ang mga tao lagi dang kuto ay naluyo Allah. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mga tawa pumamakinagsiran, diran di pamamakinagnan kuto mga katero na napugunutan niran ang kuto mga pipiyaw. Sababsan na sukadyan tanu Rabbul Alamin na sa kanyan sumiyugur kita no sa isagyang kaya bulan Ramadan. Sukadyan tanu Rabbul Alamin na katawan tanu mga uripan tanu niyan. Na ayabun talo uripan na sad na sa isugo ng kuto aki uripan na mapanggalbukian. Ayapetero na uripan na lang wana isugo ng kuto aki uripan na keparatian yan. Na so Allah Ta'ala na mga uripan tanu niyan. So Allah Ta'ala na siyugot tanu niyan. Na pimberangan nagyang koto ini suguyan rekitano kakagis kitano na patot ang koto akasuguon kakagi mga uripan tanu na piakang bida-bida wallah agyang koto abuntal o mga suguan niya na sisang koto mga uripan niyan kaan matanto ang koto akay ngaranir kitano sa uripan. So Allah Ta'ala na ini suguyan susambuyang na mawatan ng bida niya na gustukan dia kat. Ini suguyan na sukap pusa na mawatan ng bida niya na gustukap na haji. Ino to pagap bida-bida wallah. Na pagilay niyan, tepengan niya nagyang kaya urip niya no. Ino mga day pengungunutan sang koto apimberangan apip sugun. Yang kaya mga suguan wallah na suki penggulalan nun o uripen. So kipanggulalan tanuron ng burang-burang manang koto ang mga buntalian. Biyag ini yung mga ulama sa talo. Paganayron na miyaloy na budlong mahbub. Ikadwa na kafon an mahbub. Ikatlo na amalon fihi shay'un minat ta'ab. Walakin biduni masyakka. Giyang kaya mga suguan kita no Allah Ta'ala na bida-bida ang koto ayamanan yan na kapanggalbukat tanuron. Addo tuwa aya kapanggalbukat tanuron na budlong mahbub. Kusar tanuron ang koto pinakapagkabubayan tanu. So ayamanan yan na pinakapagkabubayan tanu kung mga siyay na mapanggusto tanuron kagito ayamanan yan na kakitaruto pang koto asubuan kita no Allah. Anto na ibarat yan. Ini sugur kita no Allah sukabay sa zakat. So ayamanan yan na zakat. Na andyan ikarampay ang koto at tamok sa miya kanisab na ketunggusan ka sa zakat. Nanto na ito. Budlong mahbub. So ayamanan yan na tamok na katawan tano aginan ni daw na niya na pagkabubayan tano. Pagkabubayan tano sa tamok kasunso Allah miyaluiron sa Quran. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Pagkabubayan ni wati Allah sa tamok sa minitaralo ang koto bubaya irong. Ikadua katiru Allah na tingina wa innahu li hubbil khairi la syadid. Yang kaya manusia na sububayan sang koto tamok yung koto khair miyaluiron nagito sumal. Mata na tigwa lagi ang kaya manusia na suka pagkabubayan niya sang koto tamok na tanto amitataralo. Na suallahu ta'ala na kagi katawan niya na pagkabubayan tano agi ang kaya tamok tano na tepungan tano niyan. O ino mga day kagagat tano aso pinakapagkabubayan tano na manggusto tano. Budlong mahbub. Ipakipanggusto niyan rekatano agi ang koto ayaman na pagkabubayan tano agi to sa tamok. Na mga manusia na miyakal bida-bidaan no to mga tao di niya nagkagaga di niya
Kegaubanian ayamanan yan na kabgi sa jagatang kotwa tamukian na daun dait agyong kotwa ingaran na uripan kaden yan pangunutan isuki uripnun. Na ikadwa punta laki penggulalan sangkay mga subuan wallah na kafun an mahbub. Tigra na kagyong kotwa pinakap kebubayan ka. Ganggana na kagyang kaya ginawang kasi sang kotwa pinakapagkebubayan ka. Ito na ibarat yan. Nagyang kaya as-sawm kapulsa. Nagyang kaya kapulsa na katawan tano aya mana as-sawm na al-imsak katigr. Aya tarif as-sawm na al-imsak katigr. Na ito na ipigitigr kita no wallah inaluin yan. Al-imsak anil muftirat min al-akli wal-shurb wal-jima' min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Aya dina ini sugur kita nu wallah atigren tanu na sopman sopina kapakkebubayan tanu. Tunanun al-akl wasyurb wal jima'. So aya mana nian nakakan. Na langun kanun di makapaparataya sa langun tanu pakebubaya si sagyong kotwa pangnengkan kakan. Antaw nun ipetir wadin yan kebubayan ang kotwa kakan. Asukakan na sumpatan na umur. Aya din na kasasawapan sa kararasa yusabad. Nagyang kotwa di kambu banuga sang kotwa panganangkan. Nasisag yung kaya bulan Ramadan. Nasupina kapag kebubayan na kaagito so panganangkan na. Inisapar kawallaw bang kayamanan na galbuka. Kafun an mahbub. Inalangan kanya sang kotwa pagkebubayan ka. Ikadua na asyurb, suwaya mana niyan na panginginuman. Siya parang kawallah, abadi aya pakasalian na halal, sukakan, suhay, kainom na aya pakasalian na halal, nabiyanuir kawallah si sagyang kaya kadidundu kuramadan haram. Ngkaino na tepengan yan utitua pengunutangkas si sagyang kutua mga subuan yan depa. Yang kaya panginginuman na igira miya kagdamang kotwa tausa kantoa masupit akawaw na pamabuka aya kapakainom yan na manggusto niya ng kotwa lang no tamukyan na ipumasan yan nun sa ramakainom. Kakagis suwaya manan yan na panginginuman na diya na nagkabalag si kukaw yaguyag tanu. Ikatalawa inaluy niya na aljima so kambu bangunan sa walay na kebubayanan o manusia. O pamakat tinuritan no nagyang kanan ay di paki tiger kita no Allah si sagyang kaya bulan Ramadan nagyanan sa mga say apag kebubayan tanu si ikko kaya buyag tanu na ini sapar kita no Allah si sagyang kaya bulan Ramadan kapagilay niyan o titu tanu ang mga uripan. Pagilay niyan o titu tanu ang pangungunutan na mga uripan no Allah. Kataya amyang unutan tanu si iku Allah, amyang muasatan. Tinigret tanu sukakan, tinigret tanu sukainom, agusus salakauron. Ini sapar wallah. Namya dumia terkita nu ang kotwa ingaran uripen. Tanu dan tanu kasadin sakargen. Sad sakargen asubuan amaka pupun si iku Allah. Nakalayan yarga. Saan sa karganian nakalayan dibalas. Lagi dudugangan. Saan sa kapian yan nadigangan na malamang buyarga. Na lagi dagiang kaya puasa miyak kalalay ni yarga si ku Allah. Kana sa katawa sahaba miyak ko masiku Rasulullah at tigin. Ang guna na wakong kasagalbek ada din apa kalawanon na tigu Rasulullah apusaka na nagyang kanan aki apakang bida-bida wallah si sagyang kaya mga subuan yan na adna hikmahon wallah ikatalo aklasi agyang kaya kipenggulalan ko subuan wallah na amalun fihi syai'un minat ta'ab mga galbek kaya manan yan na sigedun su manusia samargen duka wanun su manusia as-salah lagi duka sembayang wal jihad lagi duka jihad aya mana nian na segedun su manusia samarkeun
Duka wanun suaya na manusia. Ugid na pakatatan ambu wallah. Ada ini pali ugatian seku manusia banian dikegaga. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Da ini pali ugatu Allah si sagiang kaya mga manusia inunta giung kutua kegegairan. Lagiang kanana kaya pakang video-video mga subuan na adna hikmatan wallah. Kau pamamambu ka dapat bida-bida wallah nak kepakai mana maka sisa limbutan so mga manusia. Kepakai adna mana limbut. Kami kaya buah kapenggel bukan kasangkot wa subuh na paglin budlu mahbub penggesto na kangkot wa kubayan na kana sumangalay tamu kuna de mana ria pusa. De mana ria simbuyang katigina na ino ka sumukay ako sa diang di pa pusa na dinggestuan sa tamu. Udi nasiwa nang kotwalok sa di pagagapusa di pidir. Ada mana simbuyang atigina na ino ka sukaya na kan si imam masara dia kunya di simbuyang adi puslu mahbub ding gusto nang utap kubayang ko. Ugid na kagi so Allah na piakam bida-bidayan ka adin mga simba apaglinun din pagkagdam so mga urip no Allah. Lagi daging kaya kapusa agyang kaya kapusa na lagi-lagi di saya so kawasa aguso pobre. So malay tamu sudah tamukian na paglindin pagkagdam. Si sagiang kaya kasopet o kawaw, kasopet o kaur na gusto kawaw. Kenau ba aja tiabi unwalla kagi siyakin na dato, siyakin na malay tamok na neno ka diro eksimte di baga pulsa di lagi-lagi doon so pobri gusto kawasa. Ayap na isa hikmaon na anak ipketangkat sa ginawa giyang kotoan nartiyan. Mata na sa kanyan na kanabsuban yan may paparang kotoa tamukian. Kotoa gesian na kanauban yan may paparka adin. Makapaparo na gito sukad na niyan. Ka upamaka yang kaya puasa na ayat sumugur ketanurun na matag presidente. Si Duterte. Mata kaya penuba gubernador na di tanu dagi paratia na tigina pusa ini so saulan tadi kanunkeun antai peratiaon akagi edna somiyugo na sudun so kadnan tanu sudun so Allah somiyugo namia ka pangungunutan tanu ka kagi seketanu na mga uripen tanu niyan kagi seketanu na mga uripen tanu Allah. Nau pamamampu ka yang kaya mga subuhan wallah dan yang pakam bida-bida nak kepakai adin na mga tao ay mana niyan na dinyan din gusto ng kotwa tamukian ay po niyan ninggal na kena asim buyang ugid na ligto di pungesto ka kagi da kepakai na mana di umpet ng kotwa kang gusto sang kotwa kubayan agyang kaya di kang gusto ko kubayan. Naya katurun Allah sa Quran na tigin na lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diniud na ki maparuli ang koto pagkabubayan niyo tataman sa diniyo manggusto ang koto. Ay man na kubayan niyo. Diniud na paruli sumapya tataman sa diniyo manggusto ang koto pagkabubayan niyo. Na nagyang koto mi aloy tano asadin sa kapened kargenang kotwa subuhan Allah na kala ang kotwa balasian. Yang kaya puasa na pwede na isang kotwa miya kargergen asimbo. Nana malamang buyar gasi ko Allah. Ini senggoy wallahu ta'ala yang kaya puasa asalaka wag yang kaya kipenggulalan no na kayad na pagkagdam na sudin sulawas. Sudin sulawas asumambu so Allah na ya katruyan sa hadis kursi na tigina kullu amal ibni adam lahu sulang-ulangwan o amal sulang-ulangwan o di pagamalan dinggal bekenung buatan adam lahu na bagian niya dinoto mapapasad dinoto arkian subalasian na mapapasad din illa saum inun tabuat tigu Allah yang kaya puasa dan panarisari genu Allah ang kaya puasa illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi inun tabuat tigu Allah yang kaya puasa kag yang kaya puasa narka kenaya wa ana ajzi bihi nasakan den belas sisang koto atau ami puasa
So Allah Ta'ala na sekalian dan diangka sisa yang koto akala imu kainian rekabalas amai kapiam wasaan kagian kaya bulan Ramadan. Yang kaya puasa nagi simba ayabo matauron na subuh sore na busukad na niyan. Ayabo amatauron na sore pan abusukad na niyan. Sabab sang koto amadi dalam rekintan wa parati nagukalak si ku Allah na dita no makapunalimbut. Aku pakai mana susah bagi nana kumian ada matauron. Ino sallallahu taala na danian pasada danian tenduai ji yang imbulas sang koto di pusa kagi na ketu na mga tao pumalteka. Asinian din ketu kawis sa hadapan wallahi kala imbulason. Ku pakai adem pena maka masalungan na mauria may ito aku kuanin na balas sabab samnya malteka. Nah lagi yang koto akateru Allah Ta'ala si isa Quran kini paliugat niyan si isa yang kaya puasa. Tigina ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Peskan wa miya marati ayat tigu Allah. Nana ini paliugat akan rekanu lagi yang kaya kapuasa. Paliugat. Basta malu ya paliugat na yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Siksaan din sutawa itiga kian na belasan sutawa ay penggulalan yan. Kama kutiba alal ladina min qablikum salagi do kini paliugat nung kumiangaw na niyo ang mga nabi. Pangapagtaw. Lagi do Nabiullah Musa pialiugatan wallahu ta'ala sa kapusa 40 gawi. Ino to paliugat no Allah kaya puasa. La'allakum tattaqun. Kalau na angka numbulo ya mga tao amasang gilaan sa dusa na mala ipanaguntaman ko kanggel sa mapia. Agina ni pero na muttaqin agiyang kana na masanggilan sa dusa. Nana upang mamambu ka pemikiran at tano. Agiyang kaya puasa na di naunaan ini asimba. Ama pagkapunanggilan yan agiyang kotori penuwala sisang koto alanguan ang mga rarata. Badam ya si makadipu sa ipendinggal buk sa mga rarata. Inusu Rasulullah na ya panduan niya sang koto mga nguda, mga kangudaan na di pumakagagamang mga rumah, kada bayaran dirang kagagang koto mahar na ito na ipitiro kirano nabi. Amallam yastati' fa alayhi bis-sawm. So ayaman niyan na di pukagagang mga rumah, na ayak ya kailangan kanian na bendi pamuasa nang kaino to ayap tiro Rasulullah nakapusa kaino liannahu agaddul lil basar wa ahsanul lil farj. So ay nakapusa na kesaparanian sa manusia kegengkenian agyang koto apangilay-layan o manusia sang koto akapangilay-lay niyan sa mga rarata kegengkenian ang koto anggota manusia sang koto akapanggelebuk sa mga rarata. Samanan na kaya to kawan tano agyang kay bisa kapusa na katigir. Ngenggenin ang koto abaya ginawa asi pekaw nutas isang koto kabaya wallah. Kau pamambuka yang kaya baya ginawa na ayat tanu pangunuti ada di mana makapusa. Agyang kaya baya ginawa na yakatir wallah tina inna nafsal ammaratun bisu. Yang kaya nafsu hawa na upama kaya tanun pagunuti na ayat na kisubuyan ng koto mga rarata na kagiso Allah Ta'ala na inisaparian kita no ang koto lang ulangwan ang mga rarata di sagyang kaya bulan Ramadan na ayaman na isimbyo no Allah na sadin sa tao ang magaganyanan amagenggenyan ang kaya baya ginawa niyan si sang koto akakan nagukainom nagukambubangunan sawalay naguso salakausan ayam ana niyan na mga galbak apakailang yan ang koto abalas o puasa na aya din ay bulason wallah nagyang koto surga yan inaloy wallah agyang koto surga ada may layo mata na daman butang ilada dami titik sang kotoa puso agyong kotoa kapian yan. Naman so Allah
singgayan yan agyang kana surga. Singgayan yan sa surga sa isa pinto ayat na iniingaran yan na baburayan. Agyang kanan as surga. Amiyali Rasulullah tina inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Mata na sa surga na adna pamintuan yan aya ingaran yan na rayyan. Lam yadkhuluha illa as-saimun. Dan na baru pakasulday nung tabos sa mga barapuasa. Miabuntong sa mga barapuasa kaadin mapapasad derpa iran si isagyang kotwa surga. Inanis tano na igira lagi di Ramadan. Nana itanu di mana-manamar sa mga simbe tanu sa iko Allah kakagi katawan tanu ayat na sambiin nagyang kotwa surga. Sebab san na naubay ni mata sa pumanutulungkurkan no. Ay makadider paging kaya gurutan no na tumo ayaw kumapuwa makinig. Surasul sallallahu alaihi wasallam nana aya katiruyan at tigina man taraka syai'an lillah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Sadina tigu Rasulullah sa tawa itagakyan ang kotwa syai' apa kebebayan yan. Na yakin itagakyan na lillah kalakyan si ko Allah na mata na sambianun din wallah sa mapia diging kotwa ini tagakyan. Ini tagak tanu sama na sokakan, ini tagak tanu sokainom. Namata na sembian rakit tanud na iwallah salungan na maure. Bad na unano surga mapia. Aginan dini sambi agiang kaya yamanan yan. Nakia tigra tanud sa eko kaka nagusok kayo nun. Ataw na na ayak kali dia kebebayan tanu na tutul. Nagiang ko to akatiro Rasulullah tingin naman taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Sata wa itagakianam ko to syai' saya kini tagak niya nun nalillah namata na sambiyan nun wallah sama piadigim ko tayo ni tagakyan. Na badak lagi ang kutwa syai' kubayan tanubid na di kabaya wallah. So eman ay nakapamanakaw kakansa haram kasina napaglinanan ini safar wallah napagkubayaan nan ubaya ginawa. Saad sa tao matigriyan nan namata na sambiyan nun wallah sama piadigim ko tayo ini tagakyan. Panutulung burkan wagi yang kaya sagat tawa manguda. Sagat tawa manguda maka kalang salalan. Maka kalang si salalan na ini pangingisiyan agi ang koto masjid sisang koto adarpa katataguan. Agi maka masisag ang koto masjid na rodin miyagis ti disang koto masjid. Sebab sa skanian na adna paratian yan si ku Allah malai paratiaya nana di manang boyang si sang kotwa masjid dinyan di pamayupasan ng kotwa masjid. Nana pupukau magiang kaya di sisang boyang na di membuka sisipatan siya kiyoto ubah makakalang. Nana kagiyid na yung makapiragawi si sagyang kotwa derpa na riyaot taungus. Apira penitigran niya nun. Riyaot taungus. Namanya pikiryana badin pamanakaw. Ini mana rigian kaya kita taralo o kapopobri na emyali Rasulullah tina kadal fakru yakunu kufran. So mana kita taralo ang kotwa kamermer isang kotwa tao na may tuitubud na kulugian so tao sang kotwa kakakapire kakagi api ay tinga kapekaraw mamanakaw tinga kakinsa haram na amay ka. Gitu, maulaula na kitigil ka sa ginawang ka, may kaputay ka umus. Ha? Bagin kaya tanong diyan mo to, saka tawa mama si isa marawi, saka tawa ba ginapyut na yung gulola. Yung to, saka tawa ba pumuko sa margas, nakagi mapamuko niya ng goto margas na imaningidingil sa libur at tiginantay, makawit siyang kaya margas sak na ibetugin sa goto atrak. Ya kau mang kaya mama, tiginasak ni mawidun, piusay ni ng goto margas na sala kaway nuitan niya nun. Kagiat kuha namian nanawgang ko to abubay sama kaubo po na kita dira ng goto mama na kaya tao danira na inisuldian sa goto aruno tawalay. Kagiat kasuldaniran naiptinde yung goto mama goto margas. Nakia dingilan nira ng goto mga watayan naya kabasan yan nam yakat lugawi at tingin na dagamid makakekan. Aduna ego mi atiro ang goto bay na tigina ridar kad ng gana margas. Laman to
Agi suaya mana nian nak kapupubri kita taraluang kutua kamremer. Na api kala kay paratena udi kabu masang gilan na kulu kenyan sang kutua kapanggil buka sama rata. Lagi yang kutua penutul dan wasakat tua manguda. Nak kagi aku nak kia magagawe. Nana miya pula nunia dina pelulu basa. Kasukatan yan sa pelulu basa makan yan. Ilalangka-langkau sang kutua bela-bela na miya ilain yan ang kaya matatawan-tawan na walay. Isisi baya walay. Miya langkau niyan adun pernah belun. Ana tingina ino pernah kaya na belun kan nagkakanun. Biyan sakiyan ang kutua walay. Asudin so kaya pakau benya sang kutua walay na kebo niyan ang kaya panganang kena. Iya kapia-pia ibu. Ana kaya mana-mana ang kutua kau gutom yan. Ana pisu surung-surung yan ang kutua walay. Miya ilain yan na sakat tawabay at tibayo. Sakat tawabay. Ada pedian sawalay adin yan ditetaan tam ng kutua panganangkan. Ana yan yang pendikagutam mamay ilain yan nakap kenaw ng kutua bay. Nana kaya nayawan yan na kaya ano yan na makay pusang kutua bay na dekon malangan ang kutua bay ang kutua kenian na gitu di favorite yan na panganangkan. Ayno iti bayo adi mamimili sa kenian. Nana tiudungan yan ang kutua sa upakon di kebanian namanya katurog. Sudin sokya pakaturog yan na mila lang ang kaya mamana miyal ang agyan ang kutua arwasan at tigina saya kumukit. Paganta sa miya kasulid isi sa tulang. Agi ko na makamasa tulang na piani risuan yan ang kutua tutudungan na panganangkan. Nana sudi sokya lakay niya nun na din yan may parna kaya kaptan yan ang kutua panganangkan. Ana sudi na so kapag amiyan yan nun na bumakatanud. Na tigyan. Ako pa makakana ko ang kaya panganangkan. Na dia lalawang kutua dia kan dikapagamal dia lalawas ang bayangakan. Kakagis kanyan na katawan yan asalin sa tao ang makakan sa sakamas buah haram. Man akala lukmatan min haram lam tuqbal amalahu 40 yawma. Sa tao ang makakan sa sakamas buah haram na didin tarima ng koto amal yang kusul 40 gawi. Nus tanu na si sagyang Ramadan na penanggilan tanu baya di tanu di pagi iftar di tanu di misuhur na panganang kena pecah haram. Kanya kapiang yung kutua puasa tanu. Sumasana tanu sa miatim pus tanu ang kaya saulan pagi ni baga ada bani balas. Sudin sokia tanu diniandro. Ana mini kasu ini anu nagyang kutua panganang kan namita tandu penang kaya pala daliman yan. Nagyang kay mambuag baik. Takkan iba ada pembesekan kaya turun na gede banian nagyang kaya miya kasulit. Nadadin kuku katingina makatana na kandinon tunay suunian. Akagi ko na makatipu sa lupa mo pamaman ako miya suy sa masjid. Buburo ko niya panalawas yan sa masjid. Ana dia pernah kita ndong makaliwanag na maka penunutok ng kutua bayap ketutok yan su imam. Imam. Ana kial kanu imam na sagat tau bay. Tunay awidakal ka. Tigina imam nasiul dan aku atko kagi ko gagawe. At tigina tunay awidakal ka. Na tigina dia ko pagamal sawalay. Ame tigina ka gagawe na dia ken katawan ndumanay kapakamalak na. Gupo na kaso yang ko atko. Dia kan naik katawan, tunai suango. Hati ku imam tunai kiu gupakan rekan hati kena. Bubanu guna kongkasa antawa non kebayarakan. Antai maka pengaruh marak ngamadi di manu bandap dengan sawalai amai kagagawe. Laman to. Anak yang kaya imam ke segede nang kaya mama sama segitu. Gina siagi to kamu. Alai paratia ya. Lupa kaya misari guna ngoto abai. Ana huniang ko nakistungui sa masjid na ewe ni pukaw niya na natigin na pagnaw ka tigin. Pagnaw ka kakruwing ka. Ana pakamsama buto. Lawan takan sa ginawang ka tuturungan niya ewe ni pukaw ka nagruwing ka. Ana student so kaya pakanaw niya na niya mamsa. Tigin na ito nagruwing na. Tigin na pagubda sa kakakruwing ka. Ana na.
Besumagan namanya kapag bedas namanya dede ngoto gutemian. Nana agi ko na kaya makapag bedas na kiyawing. Agi ko makawingiran na aya apa sangon na kagi dulu gira sang koto pengaromanian na apa pantakeniran ang koto walay. Asyur den yang kay gagawi. Ana keyakinan sakal ka. Tigina tu na busay. Nya pikirin na tigina gid subaya. Siul din akan walay niya kay gagawi. Anak kagi ko nagi atok-tok niya ng goto walay na si alamian na miya kasemugang goto bay apa kalalangas niya no nabundalian. Na nagyang kaya manguda na malaka. Abo matutagla apa kasi singaya kan kelaka. Nagupunaw niya makilala na. Na miyo man ang panangoto kagugutemian. Singa sa miya pangarumanian. Nakagi ako na kaya maka sulit silan si sawalay na miri para duang koto abay sa panganangkan. Asok masuk kebubayan yan na kanya na panganangkan. Pamaka angaki kenamnya mimubulan sa kwarta. Na nakagi ako na makambal sa panganangkan na idanga yang ke karumanian. Nasudin so ke layaw ng koto karumanian na miyarurod na loyan. Miya kaguraw ka. Natigag yang kutubay ino ka kaguraw bakaran damaswata. Udi na baga damaswatan kaya panganang kanain natakan reka. Natigin na kaguraw ka ko ka. Ya kenda tigin na kuga mamimikiran. Natigin na tiruang ka. Natigin na katawan ka. Na suat tinggi na sudingga di tero na tukewa sumiulit siya ngaya walay nga nasakan naman ito at tinggi. Apa tayo ako na tinggi na kaur. Kami bubanug ako sa kekanakan. Nasudin suka kena ko sangkot to panganang kana tutudungan ka sangkot to alamisan na kaya tadmang gusto Allah. Na miya kapeto ako si sa masjid. Na miya masangkot to bay. Nataru sa pagkasingap man ang kotwa mama. Isum-isum biya na pagkaguraw ka pagkasingap man. At tigang kotwa ba yun ako manayipsinga. At tigin na pagkasinga ako. Pagkasinga ako at tigyan. Kaswat tigyan na supanganangkan ayaman na niyan na pagkabubayan akan. Namiyat tigra ka na tigyan na dagang ka na. Na iman tuwa tigin na siyang biyan rakan wallah. Kami ako supanganangkan sa halal. Kami ako akong pansukir ko panganangkan. Laman na to. Mi ako na tigin supanganangkan saya kapau kita na halal. Kenapa haram? Na mira ke pansukir ko panganangkan. Laman ang koto ini sabiyun wallah. Man taraka syai'an lillah. Awadahu Allahu khairan minhu. Sa taway tagagyan ang koto syai'. Ayaman niyan na dikabaya wallah ay kinitaga kanianon nakal kiyang ko Allah na sambianon din wallah sa mas mapia adigim ko to miya tigrian nagina ni sakitano na iman to na ditano di mamuasa nananay no o ayaman niyan na pagkagdam tano sa ongos kawaw na ino ka sambian kita no wallah asara makatigritan ha yang kaya Ramadan yang kaya puasa na isad na isisag yang kotoa pagkataling umasisa lungan na mori punapata ayakatero Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigin na as-sawm wal Quran yashfa'ani yawm al-qiyamah so at tigo Rasulullah so puasa na gusto Quran na pagkataling man sa lungan na mori punapata antay supat niyan so tawam yang puasa terong kono puasa ay Rabbi hey kadnang ko mana'tu at-ta'am was-sarab was-shahawat fasyafi'ni fihi hey at tigo puasa hey kadnang ko nagyang kayo ri penekanan na minitargian sok pagkububayan yan na sukakan sukaino magusubaya ginawa niyan na iman to na pakisapatan karakan. Ha? Supatan tanog yang kaya puasa.
Sumambuat tigu Rasulullah sa Quran na puna paatanan sa alungan na mori. Ino kita na nagira lagi di Ramadan na aya inanglan na kebatiatan wa kaya Quran. Kebatiatan wa kaya Quran aya penubatan ketamat. Aging kaya Quran na anto malay balas. Sumambu sa Quran na pukong masalungan na mori. Baik kadang ko giang kaya ori penekan na miat tigrian den so torogian sa pusaka pemetian yang raken. Dinian di pangalongan sang kotoa solo ang kotoa mga batang Quran. Adi din pakatorog ka sabab sang kotoa bubayan sang kotoa ka pemetian yan nun na turun mambu Quran sa alungan na mori. Kadang ko na dia kud miyo gudikin masa patak yang kaya ori peneka. Ama pasangi ka pematia sa Quran. Mga ori penuwallah. Sama ni na kata malu miya kalendu yang kaya wasiat tanu. Kenapa gumanan tanu penai? Isap na tutul. Kerubayan ni rana motor tutul. Anna nasi tanu ni pusa sangkaya isa tutul maaf lagi debu. Asin kinwa sanggoto hadis Nabi man taraka syai'an lillah. Sakataw mambuwa mama aminay haji sa Baitullahil Haram. Nakagiyok po kau masih sagyang kanan Makkah. Nabudin na miyaw magkotwa mga lusos, mga tulisan. Nami ada kepiran ang kotwa tamukyan. Tiulisiran na did na miya lang busang kotwa tamukyan. Nami akalang sangkanan na haram. Ini taros yan nagi sunay haji yan. Na problema na da ke kanian. Anak kaki ko na din didala ko sangka na lama-lama haram. Nabunian na mato ng kotwa gedung puntir. Gedung ayaman niyan na puntir. Nakagi lakaan niyan na Allahu Akbar. Saka puntira bulawan. Saka puntira bulawan. Anak kagi kalakaan niyan na yun na miya pikirin na tigin ako mo. Korong sa'yo pumasa-usap. Panganangkan. Kagi pa na kaya ibitnian na miya pikir yang mana tigina sigura dunia na kirksya na kumenugnian. Nadar undin lebat. Ana bamiati na miya kau manggota punanawag antai. Ya katon sagedo nga puntir, katon ni puntir. Poyo. Wai pakai tong tanaw poyo. Wai. Ana na ya katin ganggota wa kataya soya mana poyo. Ay na sakatawa kaya lokos. Sakatawa lokos saya mana niyan nas kanya msikir siyang kotwa mi ada gedunga poyo ada mga bulawan nun. Natigyan sang kotwa mama balas sang kawallah. Kay ini sawa perka wallah ada madidegag yang kay at tamuka kanagi ibu isa sananakan. Nanay no tigyan nakabaginakan narka sa bagyo. Na tigang kotwa mama salamat din. Nabalagi di man tawa makatunga sa nganalalan. Apira ka. Ako po na 50. Malo ko na panganim tiyan na ka. May tubuanan. Bibigay ko kirkun. Upon masangi po. Paningidingil ka din. Udah po kay lerka na inuyot ka. Laman ito. Nanagiyang ko to sa katama man na yabaraw niyan din na dalabat sang ko to at tamok. Kagi ko na kaya mapasadang ko to ay nanay haji nang buling sa kanyan si Isayaman. Pagda sa lansa. Kagi makaw masisaging ka na pantalan. Pagda sa lansa na kagi makalaudang ko to alansairan na gumasugata mabagera. Taipon, mabagera ndu abu bagel. Namiya rop-ropat na ko to barkuiran. Naya buah mi alam bunang ko to sa kataw mama. Makagagembus ang ko to sa warwa papan kayo. Na mini pimpir kanyan sang ko to sa timan Apollo darpa. Nagyang ko to darpa kaya pimpiran nun na did na gun matao. Kurangon swagama. Nakagi mata gusang ko to darpa nasawag sa kanyan na adna ilmo yan. Nadin yan di pamangdo ng goto mga tao sa kita kasembuyang pengdunian siransa kabatia sa Quran sa taman sa miya baluya imam sangkot pa masjitiran. Agi ko nawati na ini sinang goto mga datu sangkot pa derpa.
Adnarya karumanga. Ana tigina ada ki. Ana tigirana saya kadin pangarumasang kaya yang gedami. Ana kagi aku nak kia apa pangarumaniran makawi ngupman. Nah ini dulu ngupman sang kotoa walay o pengarumanian. Nah kagi dina iya maka sulit sang kotoa kwarto. Amay lain ang kotoa baya pengarumanian. Amun tu disiran sang kotoa kateri. Nah kia dingilan yang pasang kotoa rugu su gedung apunter. Kia dingilan yang rupman ang kotoa gedung apunter amiatunya sama ka. Tidak ada siapa pernah mata gua kekilala ko tiginang kaya apunter tigisang kotoa karumanian. Andi ngai di mia ko. Anak tigina kemana anak tigini ama. Aku pernah tigina mia ko minai haji. Nah ini beginian rakana natigin. Natigina sokia pa kau may amakan antuna ay penganeg kau na dinya lima tero. Natigina kagi tigina makauma. Nadi dinatigina keda kepo satu tulian sangkoto tigina manguda miau makosi sama katitu kumapia mama. Anaknya ada tigina sopira kakak bulawanakan. Nah ini sawapun wallah ayam mana nian nakiatu nakoron. Nah ini pun ruatian na umadin semboyang na ini pamangnin na ya Allah. Na pengen korka agi yang kaya watakan na begoraga. Na ded na mga pangarumo ni nuntagi yung kotoa mama aliyo makusamaka. Au na tiari ma wallah. Amin ni pimpir sang kotoa derpa. Mawatan sadipa tu baru maka sungang kotoa mama. Kakena baru tagu. Nah kagi sallallahu taala nang kotoa kabayayan basta kabaya Allah mapenggulaulan di dinaya manan yan na kelangan mapenggulaulan na tigien agiang kaya tigien aponter na piter urak niyama asad sa mga pengarumarakan narkian ng kaya aponter. Ana miya kasi panang kotoa tigiteno. Ama kasi singa panang kotoa mga tina miya ko ako supunter na miya ko ako masukir ko punter. Isinuto ko yaman na mapia. Sababsan, namalo ka na miya kasi nga neno kan kilbet yang kotoa kauriyo. Neno sita na bukata man sa diyang ka. Balasan kan wallahu ta'ala si sagyang kaya kapnir payo sang kaya seminar tanimanto. Mangnintan si ko wallahu ta'ala piskian tanunian sa mga tamok ka mga halal. Piskian tanunian sa burger. Pakalidas ng tanunian sa angkot pa mga panyakit, mga tiuba. Minggulalan tanus sa mga simbo tanus isagyang kaya bulan na Ramadan sa kapipia ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.